الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanguan na mga kam-Islam, Alhamdulillah, yari kita niyo ha jaman na to ini, biya sing kawiaksahan, tumagawa hawak to ini ay kamu mainwino, sabab na in waktu singguro na to ini, bang mapaamuhon, amoy in launta ini adlaw-adlaw payad to, sumagawa habihaon waktu na siya na intagsuko sinamin waktu bihaon ini insyaallah sa kaulaw la in sila ini nagliyo iwan sinambo Sheikh Sabir Omar at niya nagliyo hadya in waktu nila sumakawain adlawan si Buddha. Alhamdulillah na manjariya waktu na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala ganapan niya na isabing pangadyan sin kita niyo tungod pa amoy in kiyawa dahil na kitab Tarbiyatul Aulad insyaallah subhanahu wa ta'ala dahil ha mga pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato tanim kataan maasbata in amun ini kung lam ta subay bata pasadya in amun biya kumampik kaniya na lawi-lawi na to din mga magtatarbiya kagunahan nila subay rin sa ingatun insyaallah subhanahu wa ta'ala karena makahasil kita ni ring ha mga sarayaw-rayaw pangadatan dahil ha Rasul sallallahu alaihi wasallam manjari di na ako magpahawa sim bisara ko itukbal ko paguro na ito kalasahan in amoy in microphone na waktu ini kumanap sim pangadyan sim kita niyo wayron na ruwayang dahil kan Sheikh Mahir Gustaham bal yatabaddal fadilatuhu mashkura. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. أما بعد أيها المشاهدين الكرام والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واستنسلت إبن تبجي بمحاسن سيمحاتي دي الله serta salawat ibn salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibana pakatan keluarganya, sahabatannya, ibana sinfisiusuna innya maka pemandu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alumini insyaallah subhanahu wa ta'ala pengajian kaniu in hambukeng hamanga pangaddatan sa lagu-lagu bang mausan mahinang siya taming in haafinar ka jahannam mahinang sababan ikasulsur ka sin manusia mahinang hikala sa kaymo sin manusia mahinang hikala sa kaymo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ambok din ang mga pangaddatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang mausal sin tiap-tiap sulakan dengka taniyo tanto insyaallah subhanahu wa ta'ala maluhay in manusia makatayma sin arama taniyo maluhay kahatihan sin manusia bang unuin Islam maluhay kahatihan sin manusia bang uno in pagyan ng Muslim insyaallah subhanahu wa ta'ala bang in pangaddatan ini mausal sin hisiyusu na manusia minsan pa in kaunan niya hukun siya Muslim bang niya mausal in hambuk in mga pangaddatan biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala amo ini usal si Rasul sallallahu alaihi wasallam nahinang sabab in mga sahabat katan sampai wala kinulang gaman nagtataod wala minig ka Rasul sallallahu alaihi wasallam gaman nahinang nila in katan dia akan si Rasul sallallahu alaihi wasallam iban nila in katan pianiban si Rasul sallallahu alaihi wasallam in ayatin Allah subhanahu wa ta'ala alon si Quran suratul Al-Imran ayat hanggat uskay ng tagsiyang para si Allah subhanahu wa ta'ala ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر
فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ما شاء الله. Sin Allah subhanahu wa ta'ala ipunan sin ayat pabima rahmatin min Allah linta lahum. Dainha mga rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam pialuhay sin Allah subhanahu wa ta'ala in katanu no pakarajaan pialaway doon ha Rasul sallallahu alaihi wasallam labi luwa na pangadata. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala alam sin Quran wa innaka la'ala khuluqin azim. In Rasul sallallahu alaihi wasallam siya na in nagdara sin laku tabiat pangadatan sa taas-taas iban sa mulya-mulya iban sa rayo-rayo pangadatan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ipangadji antaniyo ambok din ang mga pangadatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na yung pagyan ar-rif. Rif amo na yung pagyan nun mahanunot atau kan kahanunot. In siya ini lawan niya amo na in kagaga atau kanong tabihan amin tao nang gagarus-garus sadya. Mga palangwa na mga Islam, biyayta ang kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law si Allah subhanahu wa ta'ala walau kunta faddan ghalidal qalb iban bang sadya ini kau o Muhammad yani jafiyan fi muasyarah bang sadya in pag saumbibi mo iban sin mga kasahabatan nanggagaga sadya kau bukon kau mahanunot tanto migkay mo in kamatauran atau kaningkatan kasahabatan haraig mo bang sadya in pangatay mo lando in tukas niya tanto tuod migkay mo in mga kasahabatan ay papulak ka na. Adapon sabab sinhambok pangadatan arif ko amo na yung kahanunot iban kanunok sin pangatayan iban sin pagpaluhay si Rasul sallallahu alaihi wasallam pa mga kasahabatan niya sagkar na inagam na Islam maluhay siya bukon siya mahunit mga palangguan na agam na Islam. In pangadatan arif mataud kabakan mo halom sin Quran ambok na rin kain ng syabot kan sampayin Allah subhanahu wa ta'ala in Nabi Allah Musa dia aksiyamatukan Fir'aun Fir'aun landu in kagaga landu in katukas sin pangatayan. Adapun iyan dahil rasul in hambok din ng mga rasul ni Musa alaihi salam o sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qul lahu qawlan layyina la'allahu yazakka aw yakhsha. Pamungkaw katuay Fir'aun pamunga adapun himumungan dan malambot himumungan hanunot mattukan niya. Allahu Akbar. In tao mahanunot in yaong kanya rifq in rifq ini aamutun singkatan manusia hadunya minsan pa in kaaunan niya bang in tao ya minsan pa kafir bang yaong kanya in sifat kahanunot yaong in sifat rifq tanto sadya in tao lumasa kanya sabab karena biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala alam si Quran in pangadatan labi aulatuan in Muslim suway yusal niya in pagyanon kahanunot hakatan pakaradya hakakahinang haymumungan at yan namukon kau maghinang sin garus-garus ayaw kau maghinang sin magusus suway in katan amuin niya doon siya haaturan niya bihad to mga palanggungan kaagam na Islam. Karena bang intaw ng gagaga sadya tuan wayroon manusia aron sumuk kani aron ingkatan manusia lumayo ha mga tao ng gagaga sadya ng gagasod sadya. Adapun bang intaw mahanunot intaw mapasensya subhanallah luma sa ingkatan manusia tud kani. Inhambok pangadatan ini bang yung kapitaan hakatan ununa
Bukun sadya himumungan sampai nakakahinang. Hatihan niya, in kahanunot, sifat kahanunot, arif, doon nakakahinang, iwan sin, himumungan. Karena in kita ni mga palanguan na agama Islam, hasupaya mabunnan, in pangakad tanim, hasupaya mabunnan in pagnaiksaksi tanim, para sallallahu alaihi wasallam, isumaitan niyo ang arong ingkatan, lihawayan niya gaman ang mayatuin, suway padduman sin tiap-tiap Muslim. Inallahu subhanahu wa ta'ala na may kakatu tanim. Rasul sallallahu alaihi wasallam suntuan singkitan. Suntuan singkatan manusia. Sarayaw-rayaw na pangupihanan amo na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na din ha mga sifat, hambuk din ha mga sifat. Sa laggo-laggo bang mausal si manusia. Amo na in sifat kahanunot ay mumungan hakakahina. Sibuk dah kakahinang sin ginhawabaran, kakahinang sin dila, kakahinang sin pangatayan, bangyaon kay mo in kahanunot, tanto in manusia katan maluhay niya matay mainumungan mo, maluhay niya matay maing kakahinang mo, karena inyan duda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, insubay mausal sin tao inabuk din ng mga pangandata. Inyan mga palangguan na agama Islam. Subaytud mausal sin katan bata bago Muslim. Hasupaya in tao duwaing makahati bangunin pagyan ng Islam. Bukod nang gagaga sa dyan, pa'y pangadatan sin kita niyo, ang wakto nang gagaga sa dyan, nang gagasod sa dyan. Bihad to mga palangon na agama Islam. Makarumog pa kita niyo kaptangan sin kaywanan. Kula Muslim, wailong niya kay Islam. Kula ini, kamataran niya ni Christian, sa ayaw rin kay Islam. Uy, may tayan. Muslim, may kay Islam. Sabab hambog din ang mga pangadatan nagkalawa, ang unaing pag-inarip. Na intaw yaw ning kanunod. Yaw ning tumanina. Sabrong singkaya ning kanunod na rifka, tumanina. Na intaw, tumanina, bang awon tumanin siya, biasa magsamay tumanina, kalakihan. Kung magusus. Timing. Yaw ning timing, nakataan pagkaradyan. Naon niya ang ka, tumusus kita. Pag sa sintao, magtita ba kahon? Si Paong mayroon din doon pag yan kanunod. Pamumuman tani. Sumakawa ni Rasul sallallahu alaihi wasallam mga palawon na agama Islam ni Anas ibn Malik radiyallahu an, imiyan siya. Hampu tahun siya nagkhidmah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala siya nakarumog hambuk kabtangan ikasakit sin pangatayan niya. Wala. Subhanallah. Wala daysag na kahinang ni Rasul sallallahu alaihi wasallam kanana si Ibn Malik sin kakay si Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin ti karuwal ni. Karena ingkatan kakahinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam miyamagad haaturan si Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan hinumungan niya inyat tuwahi din Allah subhanahu wa ta'ala. Kana wajib din katutan niyo in bunalun ingkatan hinumungan niya. Inkatan kiyawaita si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang inhambog yan kiyawaita, si Buddha rin na pangadatan, hakakainang rin na ibada, kauno mo na, bang yan kiyalagtik si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si Buddha matay masinakal, iwan sindi, suway rabun nalunsin, ako iwan sinikal. Ini ni mga palanguan na agama Islam, kitaan niyo ba Rasul sallallahu alaihi wasallam, sialam sila. Yahud in paghasamu alaikum insam tuan maut kamatay at yan niya man ngawugtang kau mapatay na diumugyat to si Aisha radiyallahu anha siyang buwan niya wasam alaikum wasukna niya pa si Rasul sallallahu alaihi wasallam ando nakalandoy sa bipag yan mo ya Aisha irip da akan si Allah subhanahu wa ta'ala. May ya Rasul, wala mo lang yung diwin kaptangan niya. Assalamu alaikum. Nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam may tawala mo di mo yung kaptangan.
wa alaikum mamarahina. At tinirik kalagyan ng pelaman ang Islam. Kahanunod, opposite singga-ga. Bang intaw mahanunod, minsan pabiyaring dukal sinabuk manusia. Bang kau imalup ka niya, mahanunod, di niya mahinang inhinangon niya. Di makarihil, minsan pabiyaring pagkumbinsin syaitan kaniya. Di, sabab inyaun Allah subhanahu wa ta'ala inna mayta. Minsan isabi Fir'aun, wala na, wayroon na nahinang niya kan Musa alayhi salam. Kaya ito siya Musa sa mga amurak maningkaptan mahanunod. Wakulu lahu kaulan layyina. Mga kaulungan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Do ayaw tanyo lawaong in pangaddatan ini karena pangaddatan sa mulya-mulya. Suway mausal sin tiap-tiap bata bago Muslim. Hasupaya in kaibanan wala nakahati sin agama Islam maluhay nila kahatihan. In mga sila wala nakahati sin pagyanong Muslim bang mudiarain pangaddatan kahanunot ini, Masya Allah, maluhay nila kahatihan maguling pagyanong Islam. Kasi Allah subhanahu wa ta'ala fa'fu anhum at yan nalang makaon do sa makahinang sinmangi in mga sahabat mattu fa Rasul sallallahu alaihi wasallam bangaon tao na kadu sa kato ando dayang ampu na maapa siya maapa hagkan na adab sing kita niyo bang maawin Muslim haantara sin Muslim magkalo di ko man dyan magpalaway sin tuadlaw sababin dua ko magdusa misan palinggan sunay bunal isa rew hinangon sin Muslim sumalamin ang buk jumawapin ang buk Allah bang intao bihad tuin mahinang niya bang sadya tiap-tiap siulangan deng kato tani. Jagahan tanyo sadya in responsibility na to. Tanto magkasanyangan. Ang payaning kamatawaran deng kato. India jagahan tanyo. Amuin kapatut tanyo dito hamaas tanyo. Kapatut tanyo dito nung tuloy ka pasensya o tumugala kita mong di kayo kato yung kapatut ka nagukumbihan sumayad to aturon tayong kapatut nila kato at yan na mauning kanod doon kayo mo ingkatan ka kayo mo timing siya kaobservan mo kajagahan mo ingkatan may tawala niya yung katunay kato inya kung ka mag-us-us manggaga nang kagarus-garus niya bangya untuan in paginari ano kando kahatihan mo ingkatan pakaradyahan sa pangaddatan sa rayaw-rayaw subay mausal sin tiap-tiap anak Muslim tumtuman yung susungon kamunan in mahinang maas ina ama nakura sin kaunan nawang in mga pangaddatan ini di mausal sin Muslim hibiin nila tanto magkangi in kauman maita tumtumun na to in Allah subhanahu wa ta'ala aun kapatut din di kato nabang sadya aming kapatut yun in jagato responsibility na to suway na to hikatunay bang bihad to maawon in pagjaga mahanunot timing hapag-apply hapag-hinang hapag-hinumungan nabang mo ikatunay na in kapatut yaon doon kayo mo tanto to niliyo na isang si Allah Ta'ala in kapatut mo kanina madaran na pagsabutun sa mga ulama yung kita niyo dahil ha mga kapatid sin Allah subhanahu wa ta'ala kato hindi kita niyo dumihil limbang iban sa kuto fa Allah subhanahu wa ta'ala hakatan kakahinang tanyo ang man ibanan
Namamtan nyo yaon, hikatunay, in kapatut yaon, ubus timing yaangaran sin rifq. Jajagahan tanin katan, kidjut ko hiwal tanin. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, wayroon na pagduwarwa, bang muhikatunay yaon hitunay, resab kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala, in kapatut mo kanya. Kasuron niya kausukan. Ilihil niya kayo, ingkatan, kabayaan. Demikian, nakura ang kapatut ka to. Ayaw tayo jagahan mo na yung kapatut tanyo kanila. Sa jagahan ta, yung kapatut niya ka to. As-sam'i wa ta'a liman ta'ammara alayna. Suway maonin pagtaat, iwan pangahagari pang dungi, hanakura sing kita. Simpagano nakura, dua natafsiran amo na yung pagyanon nakura sin kauman iman sin mga ulama. Umara, al-umara wal ulama. Amo yung pagyanon nakura. Mga kalangwan na agam na Islam, ang kapatid, bang tato'y katunay. Ayaw na kumadisi, bang linay katunay kapatid mo, insyaallah subhanahu wa ta'ala, irihil da kayo si Allah tadi, ikaw anyayahon si Allah subhanahu wa ta'ala. Tumbasan niya. Kana, subay ta sa dyan ito na, in kapatid. In maasta, ang kapatid ka to, amo dyan ang jagahan ta. Tapilan ta simpangad da tanarif, minsan pabiyaring kasaan, bang yaunin rif, yun kahanunot, tuwan, matayma mo, mamaap mo siya. Sarta, makapangayo pa kau kaampunan fa Allah Ta'ala para kanila. Bang mausal sin tao, sabi Allah Ta'ala na mayta, fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. Subhanallah. Bang intao, amin tao mga amin mamaap min tao hatin nagkasa kay mga katuan. Isan ka mga magmaap mano siya, bang wala na kayo ng kasa. Tiap-tiap paano siya magkasa magkalaw. Bang siya magkain ng kalawungan, magkain ng kasaan, dahil ha mga long takawajiban niya, narugtol niya, ato kan din ha mga kapatut mo, wala niya kaya tunay, na may tipagyanon siya, ikaw. At nagdo siya, nagsa siya, nalawang siya, naunin bukabi niya mga isa kayo, mukamaapan. Upama niya, intaw na late siya, 2 minutes. Maya siyang kayo kamapan, na siyang mapo. May tayo na miyaap mo sila. Karena, nalawong sila, nasa sila. Hatin, nagkarya sa lisimano siya, malawong magkasa. Nabangyawnin pag-ianon si patarif, tuwan maluhay mo inta umamaa. Karena, kaingatan mo ang may tayo. Amuyatin magkontrol sin pangatayan, magpalunok sin pangatayan. Amo na tuin lawan sin panggaka. Ang paggaga ini, doon siya doon. Timubuha karungala, katuan. Astul, al-gadab. In an unof, gimuha siya roon ha mga gadab. Astul, kadugal. Nabangyaw ni Rif. Hatiyan na malayin ng kuhan. Mahanunod ka, yaw din tumanina kayo mo. Lihat ito mga kalangwan na mga Islam. Sabab yan ito, bangin sipat yaw mausal sing kita niyo katan, mapasensya kita niyo. Maluhay kita niyo ang mapakasaan si tayo mangugtan. Bangit ito na nalaw, di mo na mawalik. Bukong biasin mga long tasidi, di man dyan mo review. Tape ini menjadi rewind. Naon yato na yato. Sa unay namun. Tuan, maapa siya. Pag-ubos mo kung lahat, maapon. Nung siya mag-wastagfir lahum. Pag kita niyo, betan kita siya Allah Ta'ala, insarayo rin ang pangupihan ng pangadatan, amo na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, bangintao na sa katutan niyo, bangyaw rin pangadatan rif, kanunot, mamaaptan niyo, salta kapangayuan na to sila dua ako Allah Ta'ala sing kaampunan
dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyawirhum fil amr. Serta bangyaw ni sifat rifq, Masya Allah, Tuhan, hakatan pakarajaan, bang halombay, maramo mag-ison-ison in mga kalualga mo halong simbahay. Bang kamuhambog group, maramo siya mag-ison. Sabi niyan, Adam, niyan pangadatan sa lingkat-lingkat. Bukong sukat nakaw nakura, nakaw dupo ka mga bata. Bihad to mga palanguang harap Islam. وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. In lingkat sin ayat, in lingkat sin pangadatan bang mausal sin ako, iwan sin ikaw, tanto magparuntungan kita. In kahanunod, mataod sampay pagdawa. Mataod ayat na mayta. Minsan, in pagmujadala, maaunin pag-discussion, debate, na mayta rin Tuhan. وَزَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Haran mahanunod tamarayaw. Subhanallah. Mau'idatil hasana. Matanayaon, inka timing, inka hanunod. Bang insipat yung marasin na kuwiwansin kami. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, magkasanyangan kau Tuhan dunya iban at lawakit. Iban maluhay, inta utumayma sinagam Islam. Maluhay nila kahatanin agam Islam. Maluhay nila kahatanin pagyanan Muslim. Bihadto in kahalga simpangaddatan. Ang paiyaamot si kadaan. Karena in tao mahanunot, yaunin rif, maluhay siya maghublot sin-sin ni pagsadaka. Maluhay siya tumabang sin kakain ang bangnya kagausan na. Maluhay siya magmapataw. Maluhay siya mangindof Allah Ta'ala pangayuan niya kaampunan intay manghod niya. Makontrol niya idila niya manglimot magtundi ka tumari. Karena simpangandatan niya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan, magtawakkal kita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan pakarajaan, bang kiyawaita na sin Allah ta'ala. Ang pamukiyawag bukan, wayroon na tuwan. Duha ing kaagsuan singkatan pakarajaan, mapos din Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat to, ing sarayaw-rayaw, pangadatan, mga kamanghuran, mga katutay manghuran akong Islam, hasupaya mauling pagpatiag. Sabing tao, yun yung kaharungot ka niya, mauling pagpatiag. Sibo na, ang kanna in pangadatan si Muslim, gumawa na doon na hakarif, amo na yung pagyanon, walaw ka na rin kasaksa. Bisang pagkauhan mo hatag kala, kalagyan sintay manghud mo, bangyaw ni rif, makontrol mo, kaptuituan. Mapatiyag ka. Mapatiyag. Jawab sin pangadatan yun, landin kusog niya. Ubus, maun kayo mo in family mo, pingkatan mano siya, doon kayo mo, di magig. Ada kung bang muyo po situan sinanof, atau panggaga, amo na yung lawan niya. Na, nagfaddo min hawlik mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kunta faddan ghalidh al-qalb, tanfaddu min hawlik. Subhanallah. Makulak ka nating tao. Hanggang na, sampay pagdawa, suwera ka umahanunod. Bukod, di mo mapiniging tao. Ang nakto, bang bukong doon kay may sipat kahanunod. In paghindo ka college, kahindo mo grade 1. Kani matay, kasigpitan siya. Sa mabaon level darajat si Mano siya. Suwera mo kay adamang biyari. Pagkitab ka niya, biyariin pagpalaway sinimumungan, habiyain niya. Bihad to mga palanguan na abang Islam, hasupaya bang ko mabaya da, in mano siya, di dumuhal kay mo, di umastol,
usalay pangadatan mo. Mawaya ko lumasay manusia, kalasahan ko si Allah Ta'ala, kalasahan ko si manusia, agarajay pamando si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangin manusia, ang dumugal kay mo, ang pamuli na mamausin dugal, mausan mo na yung kanon mo, tumbasan na ko si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayun ko masusay niya ito, makapas ka usin palisting niya. Hatihan niya, in tao yaw yung rif, tao yan, makasabar sin pakaradyan. Maluhay niya kasabaran, in pamuhinga sin manusia kanya. Yan tumakalang manarong Islam. Bang yaon kayo may paradatan, rif, kahanunot ini, kahatihan mo, kapahaman mo bangunin pagyanon, kasabar. Mapupo mo indila mo, amo hindi mo hilagtik sa baban hikarugal kayo si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mapupo mo yung ginawaran mo, di mo mausal pa man siya pagkain mo. Karena tiyatali mo sabab sing kahanunot mo, ka-timing mo hapag-desisyon, kaingatan mo ang mo salon sa baban hikarugal kayo si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihad tumakalang ang araw sa bang dumatong na yung sakit, panisting kayo mo sintuan na pangatayan bang yung nilrip, makontrol mo, di mo mausalin pangatayan mo sa baban hikarugal kayo mo sa Allah. Subay kita niyo magsarang suko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, in yaring Quran, fadduman mahamulli kato tanukatan, subay kita niyo magsarang suko sa Allah Ta'ala, iban pangkatan, testigan kita sintuhan, subay kita ni masarap pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulinantan yung pangadatan ni sarayaw-rayaw pangadatan, subay tani hitunay, kawajiban tanyo, bogbuhan, karena paduman sarayaw-rayaw, magparuntuan kita ni dunia akhirat, insyaAllah Subhanahu wa Ta'ala, murah-murahan, papagbarakatun ka po iban kanyo, indumini, man insyaAllah Subhanahu wa Ta'ala, ma-apply sin ako iwan sin kami kaanumot minsan dawi ariin mga palangwan na araw ng Islam bang kanyang maraming sifat kaanumot insyaAllah Subhanahu wa Ta'ala karayawan sadyain magdatong kahatutan yung biiznillah Subhanahu wa Ta'ala mahuli na mahirap po sila kalkasi ibanda sa kalikatan yung narijan tong sintay manggod niyo ikon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sa rayaw-rayaw pengajian lengkap dahil mga ini pangadatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin lengkap pag-ayat si Rasul sallallahu alaihi wasallam ha pagkala sin pagdakwah tungod ha amuin sibuk da kahalaw man na sin ara ma Islam iban sin away pa nakasusud amin adat long ta maluhay intaw tumayma sin kasabunalan din Allah Subhanahu wa Ta'ala sabab mahayang inpikilan nila tumayma bang wala din doon naunin biya mga amin pagtukal, pagastul atau pag mumungan namin akong di matayma biyan magawa bang aon doon biya na sinarin niya ito pagpatiag aw doon haon biya mga amundi mo biya mga ka makawaing kapatot sing kaibanan doon hayaon na inyad to maluhay nila matali maluhay nila mapikil in kahalan biya ita mo sarta matilas nila inyaon bukon daing kay mo sumakawa inyo daing Allah Ta'ala atau daing Rasul sallallahu alaihi wasallam na inyad to ang magtinhin ng sin Rasul muna-muna in siya mapatiahon ang mga pagkala magtubihan iban di siya mag-aabdyan ang mga hinang longta gamayan hika bugat sin panayma si manusia gamayan inyad to katantan dirihilan niya katan waktu amin hasupaya imanusia mapikil nila dalian niya puno nita Umar bin Khattab radhiyallahu an hambuk dahil mga iwutang tamabungis di katiu-tiuan bihan amoy in
wayroon pakatauhon nila, waktusin kajahil pa nila, wayroon pakatauhon nila manusia. Sumakawa nakatay masin, ini kasabunnalan, pasansin in Rasul sallallahu alaihi wasallam, di siya mag-aabdyan, biya si mga palangay at palangay, biya si mga sila amin siya pakay nila. At timpo pa si mga kadahilan nito. Na amo yan tulaw ta. At inya, muna-muna, doon hayaon, sa lingkat-lingkat, na amo yung dihilan tawakto, at tawa dihilan talawang, in parsukuan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin suway ito'y katukbal. Damikian, amin parsukuan si manusia, di taman jari isabi ang mga katawunan biya. Suway ito'y karhil kanila, nabilawin, akamata Islam, bukon siya ipaglugos. Bukon siya ipaglugos. Iban di kita man jari manglugos. Ibanin kita rin man jari manantuhi si mga parkala biya, karena bukon kita yung nagbawaya. Allah subhanahu wa ta'ala yung nagbabaya singkatan, ingkato wa ma'alayna illa al-balak. Ingkato wa irundukain din sin magpasampay sadya. Sumagawa ini pasampay taro kundi ingkato. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala at tawarin na aming pamiat simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanto sa lingkat-lingkat longta awon dahil mga ini kataw tayo manguran namin wala pa nila napapakain biya si mga pangatatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaunahan to dito. Kaya ni sinari niya kain na ito, unal tuod, ipagpamung si manusia, hula kafir, sumagawa aon ka Islam, hula Muslim, sumagawa ron ka Islam niya. Hula Muslim, sa ron ka Islam niya, ubos hula kafir, matubihan niya undoon ka Islam. Sabab ya undoon inamuin kapatiag, iban kahanunot, si mga pakaradyaan, si manusia, haantara sin sila manusia pagkahit. Narihan to. So, long niya in tungod paparkala dahil nga mga pangadatan sin Rasul bang mapakay sin siyo mano siya misampeng kaaunan niya kafir dumungog imano siya kaniya sin himungungan niya. Na alhamdulillah yadto na mga katote manghuran ari pakat kita ni makapagbutas sa waktu ini ipasampay na mo in kasila sa mga kaniyo sa salam-salaman sin kami rin diha ini hauno-hauno na binaybayan kamo nakabutang si budayari ini lauman simula na to sampai pa amin daig atawa ini laung ta masuk marikato tanyo rin mga kahulaulaan si kataw temanguran na to muslimin sampai madto pamalayo na ito paula Arabel to paula Islam akatiling kalsing gumini abutan sin suara sin kami dalam doa akan yung mga kataw temanguran kaanakan kaapuan sin kami. Alhamdulillah murah-murahan ni pangindua na to Allah subhanahu wa ta'ala ramayan in biya mga kiasuran na to ini biya sa ini sa pantun launta nagtanom kita niyo sin jambangan ini dahil halong sin suka manjaring kami kagunahan sa jam imiwan kamu magbubo sin amin jambangan ini supaya siya amuin buhi-buhian insyaallah subhanahu wa ta'ala amurating kagunahan sin kami na ini at turi malukpas yung parsukuan niyo biya dahil sabsin kami insyaallah subhanahu wa ta'ala ibalik ko pa ulo na to magbalikin namin microphone dinhil ka to tanyo ini panghindua sa tain kita niyo isa magat mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala buton na to din kaniya in tawfiq niya kato pagkataan sininang nato marayaw insyaallah subhanahu wa ta'ala dan di hawaw singkong ini supaya madawhat na to ito amal dito katarat na insyaallah subhanahu wa ta'ala ito. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina Allahumma sabbitna ala dinika wa ala ta'atika ya rabbal alamin. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية وبالنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.